Ассаламу алейкум, кандайсыздар? Сиздер менен Байкыргыз каналы. Бүгүн 21 май, эртең саат 10. Курстар боюнча өтө чоң өзгөрүү жок. Кечеки курстар сакталууда. Эгер күн сайын курстар боюнча биринчи кабардар болгуңуз келсе, каналга катталууну унутпаңыз. Видеонун астына лайк басып, комментарий калтырып кетиңиз. Анда эмесе кеттик. Доллар 80 сом 20 тыйын, рубль 1 сом 20 тыйын. Доллар 80, евро 84,50, рубль 1 сом 20 тыйын. Доллар 80 сом 20 тыйын, евро 84,40, рубль 1 сом 21 тыйын. Доллар 80 сом 20 тыйын, евро 85, рубль 1 сом 20 тыйын. Ал эми Бакай банктын курсу: доллар 79,30 тыйын, евро 84, рубль 1 сом 20 тыйын. Ал эми Эко Исламик банктын курсу: доллар 79,30 тыйын, рубль 1 сом 19 тыйын. Финка банк: доллар 80, евро 84,20, рубль 1 сом 20 тыйын. Көңүл бурганыңыздар үчүн чоң рахмат. Сак саламатта туруңуздар.